ikaduha umwanya wo kuba imbere yayo ubu kuri uyu mugoroba, kandi ku muntu wese yiteguye turi bubone Imana ishimwe. Amen. Ariko Moise araza kuguma hano na Peter ko yaje na madamu we tumuzana mugabo Peter zihariye. Peter nyene arabizi nawe na Moise azi hano bagume kuri piano. Peter karibu ari imbere, nituza guteba noneho tuza gusenga dushimira Imana ishimwe cyane. Nahawe message ivuga ngo kubona Imana mu kibazo. Nabisubiyemo bivana n'ikintu ko mba nagihawe ndakivuga ndacikurako. Yambwiye ngo mbabwire ngo muyirabe mu kibazo, kuko hari benshi bariko bararaba ikibazo mu kibazo ha ruhande y'ukuraba Imana mu kibazo. Y'amaso yawe atevye ku kibazo, Satani abashaka ko ucika ikibazo, hama ubutabazi bukamera nk'ubudari hafi yawe. Reka nabisubiremo. Ninde uri kurabona muri ico kibazo? Amaso yawe ari hehe? Ninde watuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Dawidi ntivyari gukunda ko agaragaza ubukomezi bw'Imana, vyasaba ko Abisirayeli babanza kuba mu kibazo kugira ngo Imana ya Dawidi igaragarire mu kibazo. Amen. Dawidi aje kugemurira bene se ku rugamba ngo asanga binyegeje mu masenga y'amabuye. Kandi reka mbabwire, ntabwo bari bigeze bagwana na Goliyati ngo yabaganirije ababwira amajambo y'icavutu ari hakurya ku musozi, kubera uburambe na experience yari afise mu bugwanyi no kugwana, kandi ngo yari kigatanya ari muremure, abatukira ku musozi hakurya. Ngo Abisirayeli binyegeza mu masenga y'amabuye. Ujya Goliyati ntiyigeze abashikira. Goliyati yabavuniye, yabaciye umutima ari kure. Bisaba ko Dawidi aza kugemura kugira ngo Imana igaragarire mu kugemura. Amen. 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 Ngo araza ashitse, Imana igaragarira muri Dawidi, ari Abisirayeli basanze mu kibazo. Nabwo duca mu bibazo kugira ngo tubwire abantu ibibazo, duca mu bibazo kugira ngo tubwire abantu Imana iri inyuma y'ibibazo. Amen. 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 Nabwo duca mu ntambara kugira ngo twandike amaseve y'ivyatubayeko, duca mu bibazo kugira ngo twandike ibikomeye Imana yakoze mu kibazo. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo abana b'Imana tugomba kugira indirimbo yo kuririmba ikibazo. Ni byiza ko ikibazo kivamo indirimbo yo kuririmba Imana inyuma y'ikibazo. Hallelujah. Hallelujah. Nabwiwe ngo mbabwire ngo inyuma y'ico kibazo hari nahiri kirabironderamwo, hari ibyo ishaka kubikoresha, hari ivuga butumwa ari inyuma yayo, hari Imana inyuma y'ikibazo.
Hallelujah. hari icyo igomba kwiyerekanira muri icyo kibazo, hari icyo igomba kubaka muri icyo kibazo, hari abo igomba gukomereza muri icyo kibazo cyawe, hari n'aho igomba kwandikirwa muri icyo kibazo, hari ivugabutumwa ry'inyegeje muri icyo gisuzuguriro, hari icima igomba gukora, hari inyungu z'Imana nubwo ubabaye, hari umutahi Imana igomba kubyaza muri icyo kibazo. Hari abantu bazovyumva bacitse intege bakomere, hari Imana uri kurabande muri icyo kibazo. Na 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 na. nibaza uko ejo nzabamere Zajani ukayukwihoraho imenye zose uko biga ifite umutima w'urukundo kuko zero n'umubabaro byose abizanira umunezero 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 n'umubabaro byose abizanira amahoro. Tubwire ku Yesu. Ngo vyose abizanira nk'amahoro. Yego. Yatiro wabuze vyose abizanira cagisuzuguriro uri kuracamo vyose abizanira waruhamo urimo vyose abizanira umunezero n'umubabaro byose abizanira umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro.
abiyumvira ngo tugiye gupfa, hari abiyumvira ngo tugiye kumaramara, hari abazi ngo byararangiye, hari abazi, hari abafite ibyo biteze. Hari n'abariko barabyambarira umengo bariteguye ko anytime igitondo kimwe umune hariho igihe n'abakwegereye, hariho igihe nawe ubwawe wibwira wabiraba ukoresheje amayindikatere y'ubuzima, kavuga ngo ukwezi kuraciye mwari gukunda isi ngene bizogera, kavuga ngo igicoco kirosa inyishu ariko iki gikurikira simbona ikiri clear. Ariko nawe igomba kubabwira uyu mugoroba ngo inyuma y'ikibazo cyo gihetse inta, gihetse inta, Hallelujah. gihetse inta, Hallelujah. kubizera gihetse inta, kubamumenya gihetse inta, Hallelujah. kubakijijwe gihetse inta, Hallelujah. ntibizorangiriraho. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Goliyati aravuga ngo abisirayeli bahonye mundungikiye umwana, mundungikiye umuminere nje guhura. Goliyati ngo yari yizeye ko Redolarme yari umuntu akomeye cyane ari epoke, nico gituma ivyo batinye ntibatinye ibidahari gusa, ntiyari gabari gusa, iyi experience yari afise. Hama haca haza umwana muto, abandi bari mu bisata by'amabuye binyegeje, ngo amubonye acokoza abisirayeli, aravuga ngo mwahonye atera senyike mutakigira n'umwe yoza kumpanga, murungitse umwana w'umuminere ku rugamba. Ariko Dawidi siwe yari yagiye, hari hagiye iri muri we. Si Dawidi yari agiye guhura na Goliyati, ryari ijuru rigiye guhura na Goliyati. Kibazo wagize nuwo muriko muragwanana mu bibazo. Amen. Kibazo aho gihagaze muri izo ntambara wajanye nani, muri ayo mazi yaduze ari menshi uri kumwe ntawe, maso yawe ari he? Goliyati abona ominere, ariko Dawidi abona Imana. Amen. Dawidi ntiyabwiye experience Goliyati, Dawidi yabwiye Imana Goliyati. Oh, hallelujah. Amubwiye ngo uje kungwanya witwaje inkinzo n'udusha, wariko naje Hallelujah. nje kukugwa Hallelujah. mu izina. Uzi igituma wacitse intege, uri kugwanira mu izina ryawe, kugwanira mu izina ryawe. Margarita ntaco ribwira abadayimoni, kuko ni wawe nibaza ko harimo abitwa aba Margarita, ariko Dawidi aramubwira nje nje nje. Dawidi avuga ngo nje. Dawidi abwira Goliyati ngo nje, uyu mugoroba tugomba kubwira ikibazo ngo tuje. Yo umuryango ntacyo wakumariye, icyo bagufashije gusa bagufashije gutera indirimbo y'amagogwa n'amaganya. Oh, Dawidi arahishurirwa, Dawidi aba umuhizi, abwira Goliyati ngo naho abisirayeli binyegeje mu mabenga y'amabuye, jewe ndaje nje nje. Uyu mugoroba tuje, hallelujah.
ndabwira muri aya masengesho ngo umugoroba tuje mu izina ry'Imana yacokowe. Ndababwije ukuri tukikebagura tugire tubitumbere tubisunike mu izina ry'Imana. Babwire ikibazo bene data, hari igihe tuba mu bibazo amakomantere akaba menshi kandi they are right, barafise kuri kuko baba ariko baraba ibibazo kavuga ati no uje aho yasengeye jya muntu aho yasengeye jya muntu aho yasengeye jya makisha harama ko tagiye ko abana bibo babirukana ubwambere ku ishuri kiyo hageze kuriha mu rupangu ari wari hate bakaraba ibigaragara. Ariko Dawidi aravuga nubwo ikibazo kiremereye, nubwo abari sipoze kugwana binyegeje masenga y'amabuye, sindaba binyegeje ndavyo tuzana byari byumvikana ko kuko n'umwami yabanje kumwankira, umukuru w'urugamba yabanje kwankira Dawidi kubera yamanyiye kubera ngo amaze kumwambika ibigwanisho byo mu ntambara biranka ko atambuka. Reka ndababwiye, ega ntitugomba kugwana twambaye bimwe, ntitugomba kugwana kumwe, tugomba kugwana uko umuntu wese yahamagawe. Amen. Dawidi ngo arabikura, haje kubikura ngo atora amabuye. Kibazo dufise uno munsi tugomba gusenga nk'abanaka, tugomba kwizera nk'abanaka. Oya, ariko imyaka 10 ningaho ukoresha amabuye, urashaka gukoresha ingoho gute? Koresha amabuye ko Imana iri nyuma y'iryabuye ko niho experience. Amen. Dawidi abwira Goliath ngo Patri dusomere. Tukabwira Imana ya Yes, come on. ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu inanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha. Haleluya. Izagufasha. Yakobo 1:12. Haleluya. Ndagomba ngo umuntu wese yumve ko ivyo urimo si gitangaza. Igitangaza ni gihe mwa mutari kumwe na Yesu gusa. Uwo murongo nyene Patri kazi. Icyete cya Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Umviriza. Patri suramo ko kantu gusa. Hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Patri kasubire. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Patri kababwire. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Asubiremo ka. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Kababwira ijyanyuma. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza. Urumuhirwe. Amen. Wewe uri kuragerageza. Kihanga. Kuko gushika Yesu aje gutora ishengero bitugerageza bizokwamaho. Nta masengesho ahari gukura ibitugerageza. Oya, amasengesho ahari nayo kwihanganira ibitugerageza. Hahi uyu mugoroba nagomba kubabwira ngo ibitugerageza twahawe ubasha bwo kubisunika bikaja kure. Ariko hahigwa ubyihanganira kabisunika yihanga. Soma Patri. Kuko niyamara kurama. Kuko nabwo l'objectif ari ukugeragezwa gusa, nuko inyuma y'ikibazo hariho gukamirika. Mu Giswahili bujya kurama ni gukamirika.
niwamara kugeragezwa, niwamara kugeragezwa, hama soma Patiri, azohabwa igisibo cy'ubugingo. Amen. nagenda babwire ngo ntabwo tugeragezwa ngo abantu bamenye ko twageragejwe, tugeragezwa ngo turame hama duhebe. Amen. Amen. Objectif yo kugeragezwa si ukugira ngo vyandike mu mateka ko twageragejwe, oya ni exercice ifise resultat final y'uko inyuma turama. Umunyeshuri ku ishure kumubaza ntabwo birangirira gukosora ikibazo, kumubaza birangirira ko jiri idesida ko yunguruzwa. Mu kudesida ko yunguruzwa bifatanye nuko yaramye, bifatanye nuko pourcentage ifatanye n'ukunguruzwa yayikwije. Hama ingene ishuri ribikora rirafisha resultat. Iyo umunyeshuri avuye gukora ikibazo aba yiteze ko bazokwafisha icyo yakoze, ngo niyamara kurama azohabwa igisibo cy'ubugingo. humura Humura, 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 Imana yaje. komera, 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 shikame mwana wanje, nzakuramisa kuboko kwanje. humura we, Humura, 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 uri mbone yaje. komera, Komera, shikame mwana wanje, nzakuramisa ukuboko kwanje. subiramo hasume Patiri. Kuko niyamara kurama azohabwa Kuko igisibo cy'ubugingo. niyamara kurama, niyamara kunesha, niyamara guhagarara, niyamara gutsinda, niyamara kwihesha icubahiro, natayisuzuguza, natihangana, natihebura, kandi ikibazo gihari niyaguma ahagaze akaririmba indirimbo mu mwanya atari uwo kuririmba, Hey, hallelujah. niyaguma asenga Hallelujah. mu mwanya ibimuza gusenga ari byinshi, niyaguma ashima mu gihe ibibazo byiyongereye. Bibiliya yambwiye ngo kuko bwira mugenzi wawe ngo kuko Kuko. uradi ico bisigura, kuko isigura ngo ntabwo ugeragezwa gusa, hariho ikintu inyuma y'igeragezwa. Ibyawe Patiri si ukurangiriza hahandi, kuko Amen. Amen. byacu si ukurara turira, kuko yamara kurama azohabwa igitsina cy'ubugingo. cy'ubugingo. Icy'Imana yasezeraniye abayikunda. Apana igitsibo collective, ni igitsibo cyanditse ku izina ry'uwima yasezeraniye abayikunda. Ico gitsibo kizoba kiriko Ladi, ico gitsibo kiba kiriko Pamela, ico gitsibo kizoba gifise, en fait si igitsibo kizoza ngo giprete confusion, ni igitsibo kizoza kiri definitive par rapport y'icyo umuntu wese yaciyemo, ngo ico we Hallelujah. ico yasezeraniye Abayikunda. umukunzi w'Imana hari icyo wasezeraniye kuri urwo rukundo. Icyo yasezeraniye
ariko mu gitondo ariko mu gitondo ibizoba nabyo bazi ubwo igihe warira siho bari bari ko gaca mu gitondo umuzika byose nibibera kuri sene ufise imana ikorera inyuma ya sene bakarumere n'igihe gushima n'igihe ibihe bigaragaza ko ari byo gushima ko ugushima kwacu gufatanye n'ibihe dufatanye niyo dushima iyo dushima ntihinduka iyo dushima ntihinduka iyo dushima ntihemuka iyo dushima ntirambika iyo dushima ntihibagira iyo dushima ntihemuka iyo dushima ntihindurwa n'ibihe iyo dushima ntihindurwa n'ibihe iyo dushima ntabwo ihindurwa n'ibihe iyo dushima ntisa n'amasirikositari ariko iri hejuru y'amasirikositari iyo dushima hahirwa ntabwo dushima kubera igaragara rihari ugomba gushima n'igihe sitoke bidahari imana yacu ntisa n'ibiharage iyo ihari byose birahari iyo dushima iyo dushima iyo dushima iyo dushima iyo dushima iyo dushima ni kube iyo dushima tutagira ubwoba iyo dushima ntabwo dushima iyo dushima hahirwa wiha bimukiranye kuriya topana uyu mugoroba nagomba kubabwira ngo nta bibazo dufite umugoroba tuzagusenga amasengesho y'amashyi Amen. 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 uyu mugoroba nta bibazo dufise uyu mugoroba nta bibazo dufise Oh, hallelujah. mugoroba nta kibazo tuvuga oyaye turavuga imana hejuru y'ikibazo Take us, Lord. uyu mugoroba bita nta kibazo gihari Amen. hari imana iri hejuru y'ibibazo Amen. 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 pasiteri umbwire bakarubere umugoroba nta bibazo bihari nta bihari turarangiza amasengesho umunsi nta bihari ariko uno munsi turavuga imana iri hejuru y'ibibazo Oh, hallelujah. barabirimbye biraririmbika barabiririmba kugera ahantu usa nabi ariko umugoroba turaririmba imana turavuga imana Tema koti. turavuga imana uyu mugoroba turavuga imana uyu mugoroba turavuga imana kuko igihe wabiririmba nta cyahindutse dawidi aravuga ngo uje kungwanya witwa nanje mwizi y'imana ibibazo bihari ubwoba nta bibazo bihari sinzi ukuntu nabaye ariko uyu mugoroba nta bibazo bihari nta bihari karumeri uyu mugoroba nta bibazo bihari maze iminsi nganiriza ngo ikibazo gihari si imana itari kirishura ikibazo naho dushira amaso iyo turi mu kibazo ikibazo umugoroba jewe ndumva mwuka wera nyemeza ko ata bibazo bihari kuko dawidi aje ku rugamba ntiyatabaje abantu ibibazo yabwiye imana guriya Mwambaro wawe mwambaro
ishimwe niryo buturo bwawe Mwami Mana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe n'ubwitareme byose bitogushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe Mwami Mana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe Mwami Mana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe Mwami Mana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe Luka 1:30 Luka 1:30 umugoroba nta kibazo dufise agomba kubabwira ngo uyu mugoroba hari Imana gusa Satani yaranezerewe imyaka tumaze turirimba ngo yaratubujije ibi n'ibi n'ibi ariko reka mbabwire Karumeli imvugo zahindutse tudoza amasengesho tuvuga ibyo Imana yakoze hama ibitarakoreka byibwire gukoreka ko n'ibindi byarakoretse hari ukuntu amaseve ya benshi bubahereza umwanya bamara 30 minutes bavuga ibibazo bakagira 5 minutes bavuga Imana none muri ivyo bibiri wakomeje iki wakomeje ico wavuze umwanya munini Karumeli nta bibazo dufise abiya soma pati umumarayika aramubwira ati umumarayika aramubwiye ati ntacu utinya Mariya shiraho izina rya ntacu utinya Patrick shiraho izina rya ntacu utinya subira Patrick umumarayika aramubwira marayika aravuze uyu mugoroba aravuze umugoroba ati ntacu utinya Patrick kuko ugiriye ubuntu n'Imana ntiyakubwiye kudatinya gusa ishizeho igituma udatinya iyikubwiriye ubuntu n'iyikubujije gutinya ugiriye ubuntu n'Imana umwana w'umuntu yamukugirira mu gitondo akabivamo ariko uyu munsi ugiriwe umviriza ibibaye ugiriwe umviriza ibigushikiye ugiriwe umviriza ibibaye Yerusalemu ugiriwe umva ibibaye mu rugo rwawe ugiriwe umva ibibaye muri bya bintu ugiriwe muri aya masengesho tuyarangije tugiriwe ubuntu n'Imana ishimwe ni ryawe Yawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu subira usome Patri reka tukire dusenge ariko reka mbabwire ni umugoroba aho isengesho ryahindutse kuko ntitwazanye imitwaro
twaje gushima Imana yatugiriye ubuntu mu gifaransa bavuga ngo c'est la grâce imméritée. Abantu bize iyo bariko baradefinisa ubuntu, c'est une grâce imméritée, ni kidushikira tutari dukwiriye. Nababwije ukuri ndiko mbona tudayimoni twiruka, abagwaye mbona tudayimoni turiko turiruka. Hey! Hallelujah. Mbonye utugabo twambaye impuzu zitabutse, Imana irikirambwira ngo nabadayimoni b'ubukene bateza ubukene. Ukiswahili uvise ngo mademo za uchoyo. Uriko buriruka, reka nababwire ntabwo ibintu byose bigomba gukorwa kimwe. Mwari muzi ngo turahamagara ngo ibintu 10-15. Oya, tugiriye ubuntu n'Imana. Amen. Kubera Yesu kumva kwa Lazaro ntabwo yavuze amajambo menshi, yavuze ngo narisanze nzwi kunyumvira. Kumva kwa Lazaro Yesu nta majambo yo kwihana yavuze, nta majambo yo guhamagara yavuze, kumva kwa Lazaro Yesu ntiyasomye mu itanguriro ngo arangirize mu byahishuriwe Yohana. Oyaye, kumva kwa Lazaro yasenze isengesho rigufi ariko rivuga byinshi, abwira Imana ngo narisanzwe nzi. Yes. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. ibyago Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera bimutera gukomeza urugendo. Witinya Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. hariyo akantu Peter ucubandanya nshaka ko mwumviriza. Ibyago iyo bigeze ku mukristo hari aho bishika bikaka indaro, ariko iyo bigeze ku mukristo ntibimubwira guhagarara, bimutera. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Rimwe na rimwe Imana zisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo.
iyo bigeze ku mukristo mu bisanzwe ibyago biba bije dans un objectif de nous arrêter ariko ku mukristo resultat zirahinduka bimutera ahubwo niba ari ahantu yogiye 10 minutes acagenda 1 minute ngo kuko bimutera gukomeza ariko nta muntu yo kwishima ari ngaha vuba ndakomeye twe na Yesu turakomeye gira gucya ubwira ngo Yesu twe nawe turakomeye ubwira ngo twe nawe turakomeye ngo kuko ibyago iyo biteye umukristo harimo ijambo ngo bimutera mu gifaransa c'est provoquer mu gifaransa c'est inciter gukomeza Padiri tora Bibiliya dusoma hanyuma dusenge ndababwira ngo nta kibazo muri Karumera gihari ubu turavuga Imana yacu gusa Intsinzi irahari mutima we tuza intsinzi irahari mutima we tuza Padiri uza kunyibutsa dutashe icyo endirimo ndayitangira ishikanwa gishimwe reka nsubiremo gutanga ishikanwa intsinzi irahari mutima we tuza intsinzi irahari mutima we tuza intsinzi irahari mutima we tuza la lengo lezo ya masi zoleva imene to shimwa Yesu muchunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje shimwa Yesu muchunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe Mwuka Wera wamutume turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye wewe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye wewe ntujuhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye ukomeza isezerano ugasiba ibibi w'abantu bose n'abantu ukomeza isezerano ugasiba ibibi w'abantu bose n'abantu ukomeza isezerano ugasiba ibihome w'abantu bose n'abantu kandi ntukora ukomeza isezerano kugeza ibihe abantu beza nk'abantu kandi ntukora ukomeza isezerano kugeza ibihe abantu beza nk'abantu kandi ntukora kuko ugiriwe ubuntu n'Imana kuko tugiriwe ubuntu n'Imana
la lengo la si zolera basha venda la sika lila asi meni virara olira osila de roki abai kugeza imyaka ibihumbi mana tumeze nk'abantu gutubwira ibinyoma kandi dukora nk'abantu w'insusizo tumeze nk'abantu mana tumeze nk'abantu ngutubwira ibinyoma kandi dukora nk'abantu w'insusizo wakoze mana tumeze nk'abantu ngutubwira ibinyoma kandi dukora nk'abantu wicuza ibyo wakoze mana tumeze nk'abantu ngutubwira ibinyoma kandi dukora nk'abantu wicuza ibyo wakoze mana tumeze nk'abantu gutubwira ibinyoma kandi dukora nk'abantu ukomeza we ukomeza isezerano kugeza ibihe mana tumeze ukomeza isezerano kugeza ibihe mana tumeze ukomeza isezerano kugeza ibihe mana tumeze nk'abantu kandi dukora nk'abo tugire gutya haleluya haleluya hey kugeza Lalira la zeveva. Golira sakela za. Timara kotati kalasika. Jibre la rideva. Ntabwo yaguhevye. Ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo. Ntabwo yaguhevye. Ntabwo yakwibagiwe. ntabwo yakwibagiwe. Ariko muyi. Nubwo bimeze bityo. Ntabwo yaguhevye. Ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse. Ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo. Uri Mana nyamana. La lezo. Nubwo bimeze gutyo ntabwo yaguhebye. Umviriza si ukuguheba gusa no kukwibagira ntabyo yakoze. La file Lazare renga siva nta nikosa ryo kwibagira ririmo muri icyo kibazo. Patri tora gitabo ariko ndumva Imana. Hallelujah. tugire ubuntu mwami Imana. Nukuri uyu mugoroba nitwikebagura kuko turashima hama bimenye ko twashima. Twamaze igihe tubiririmba harageze ko tuyiririmba bikamenya ko twayiririmbye kubera yanezerewe no kuririmbwa. Ariko ndumva Imana Bakarumeri, iyi ni finale nababwije ukuri. Ni finale. Uno munsi Imana yahinduye amazi, yahindukije amazi. Hallelujah. Ariko mwabonye mu ntago Satani agomba kunigana n'ikirere. Ijwi ryambwiye ngo igiti cyamye giterwa amabuye. Irambwira ngo rikaranigana ariko ico nagambiriye gukora. Ndagikora. Amen. Amen. Samuel wa mbere 17 Patri. Ku murongo wa 45 n'umugoroba wo guproklama ku Imana iri mu ijuru. Mu ijuru hari Imana. Oh, mu ijuru hari Imana.
muhize aya maboko ndaje kuyasengera. Ijuru Ari Imana muri ugumize ijuru ijuru ari Imana ijuru ijuru ari Imana ijuru ari Imana hari impamvu ndirimba nezerewe naratabawe mu minsi y'imiruho inyoni isize iva mu mutego yarabirashe angirira imbabazi natakambiye Imana nzima zinyurishwe nabona inzira maze yicaye kuri ya ntebe yumvishwe ibyazara n'abana ariko we niho yicaye Hallelujah. nihiri n'ubu ndabonye ubundi budayimoni bwirutse buvuye mu byiyumviro by'abantu butuma batizera bizera ntibagire ukwizera kuri constante ugahindagurika ndabonye bwirutse buciye mu matwi mbonye buciye mu gutwi kw'iburyo ari ubusohotse bwirutse kandi buri ko burakoma induru n'ubu ngo batumenye niki gituma wigarira ukaba wiyaje mu mutima wawe sikubwira izakuzigama igukiza imibabaro n'imiruho y'isi Uwiteka Imana iri kumwe nawe aho uzaja hose muri kumwe imbaraga z'Imana zirakomeye urugamba rwawe icecekere irakurwaniriye humura imbaraga z'Imana zirakomeye urugamba rwawe icecekere izakurwanirira tugire gutya kandi gira cyane urugamba si urwawe gira cyane urugamba si urwawe gira cyane urugamba si urwawe gira cyane haleluya iyabanye na Gideyoni iyabanye na Daniyeli iyabanye na Saduraka iyo Mana irakomeye tugira gutya iyo Mana irakomeye dusubire tugira gutya ndakubwira Imana ikomeye ndakubwira Imana atari ikigirwamana ndakubwira Imana atari Dagoni ndakubwira Imana atari Bayali ndakubwira Imana batanura izuba ryatse ndakubwira Imana batanura imvura iguye ndakubwira Imana uyu mugoroba turavuga Imana uyu mugoroba turavuga Imana n'ubu nabubonye bwirutse buvuye mu bana hari ubuvuye mu bana ngo kugira ngo bakugore baguteshe intumbero yo kwizera hari ubuvuye mu bana nabubonye buvuye mu bana buriruka mpaka umva turaheza gusoma bwagiye ofete ntituza gusenga isengesho ryo kubirukana oya dusenga isengesho ryo kurangiza kuko bariko baragenda ariko Peter urakaja mu ijuru Imana izoguha ijuru sindabona na quartier mu ijuru wewe uzoba urimo
ariko ndabona ba Pawulo muzo bamwicaranye. Amen. Amen. Hallelujah. Ega mu ijuru hariho amakaritiye bivanye n'uburyo twabanye n'Imana yacu. Hajya amakaritiye ari determine na style de vie. Mu ijuru naho tuzoba mu makaritiye ari determine na style spirituel. Twabayemo mu isi. Ariko arayaje we. Ariko hari umuntu yumva Imana. Yes. Aha hantu hari Imana we. Ahantu hari Imana. Aha hantu hari Imana we. Ahantu hari Imana. Aha hantu hari Imana we. Ahantu hari Imana we. Soma Patri. Ariko Imana. dawidi yishura umufilisitiya ati Aya. Rindira Patri. Hari inyishu tugomba guha abafilisitiya. Hari abantu batariko barabyuka. Hari abantu batariko barabyumva. Hariho abantu batariko barabyumva. Hariho abantu batariko barabyumva. Kuri mugoroba ijuru ryaduhaye inyishu duha abafilisitiya. Amen. Inyishu wabahaye ntibabaye konventi. Inyishu wabahaye ntibyakubujya gusuzugurika. Inyishu wabahaye byavuze ko byarinda ibiyo. Ariko umugoroba hariho inyishu bishyura abafilisitiya. Hariho inyishu. Hariho inyishu. Reka gusamara hariho inyishu. Hariho abantu barindiriye ngo baza gusenga inyuma. Ariko Dawidi ntabwo tubahereza inyishu bamenyereye. Ntabwo tubabwira amagambo y'abongoshwa y'abongoshwa. Hariho inyishu tugiye kwishyura. Uyu munsi nta nyishu z'abakecuru. Hariho inyishu bakwishyura. Hariho inyishu. Basi uyu mugoroba hariho inyishu. Ijuru ryarungitse ngo twishyure. Waramubibona mu by'ikirundi. Iyo nyishu iri buvuge kwishyira mu tuziti. N'uriko arayisoma avuga ngo siwe yaho rwose yakuzita. Ariko rero mu Imana yambwiye ngo hari abantu batari kubara. Hari abantu bari kubara. Barazengeka. Muri uyu mugoroba aho hari inyishu. Kandi reka nababwire izi nyishu tuzozivuge. Oya, izi nyishu no muzi. Nabwo tuzabwire kuri ibyo kubwira. Babwire turi aha bakamenya ko twagiye. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari inyishu. Uno munsi yagorobeje kuduha inyishu. Amen. Patiri, hari inyishu. Hari inyishu, Patiri. Patiri, hari inyishu, Patiri. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari inyishu. Hari
ishimwe rinyuzuye umutima yesu warakoze wakiza wakize amarembo y'urupfu yesu warakoze ishimwe rinyuzuye umutima yesu warakoze wakize amarembo y'urupfu yesu warakoze yesu warakoze yesu warakoze yesu warakoze yesu warakoze wakize amarembo y'urupfu yesu warakoze ari inyishu kandi ntituzibwira abo ari bo bose tuzibwira umufilisitiya kandi uko twaje ngaho umwe wese afise umufilisitiya wiwe dawidi agira inyishu abwira umufilisitiya muri aya masengesho ijuru ryamwiyeruka hariho inyishu tubwira abafilisitiya muri aya masengesho spesiyalite yayo yambwiye ngo hariho inyishu tubwira abafilisitiya bakarumere n'abashitsi uku kwezi hariho inyishu tubwira abafilisitiya hariho inyishu yo nagira mbwira umutima uri aha ngo hariho inyishu hariho inyishu subira usoma ako ka mbere pati dawidi yishura uwo mufilisitiya ati umva shiraho izina ryawe uje kungwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero ariko njewe nje kukugwanya mu izina ry'uhoraho nyene ingabo imana y'ingabo z'abisirayeli wacokoye amen. Mana yawe imaze iminsi icokoka uraja ku ibotiki igacokoka uratonda abantu bakinjira muri siporo kumbe babuze ya bisi ugacokoka ngo mwizina y'uhoraho Imana yasuzuguye Madame Patrick ngwino hano imbere tambuka hano imbere mwizina ry'Imana yacoko Mana yarambiwe no gucoko kuko ubuzima uri kuranyura ibyo unyuramo Uwishe nshuti n'iby'igihe gitoya zihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. tera haleluya zitatu mama numvise Imana imbwira ngo ikuzimu baramwaye ngo kuko imva bari bamaze gutegura n'ivyatsi bazoyishira kandi barondera abantu babiri barondera wowe n'umwana ariko ngugeze kwa muganga basanga hari inyishu tera haleluya zitatu mama haleluya haleluya haleluya
Langela sizere voi menera. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ariko Imana we suko bizohora bakundwa suko bizora bakundwa urana na Isirayeli bizahinduka. Hari inyishu Bakarumere, hari inyishu bijya bibazo byose utagira inyishu. Uyu mugoroba hari inyishu. Yo nta kibazo na kimwe ufise kitagira inyishu. Imana itanze inyishu globale, Imana itanze inyishu specifique. Yo Imana itanze inyishu hejuru y'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ngo Dawidi abwira Goliyati ati uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyine ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. papa sinzi kuzi gutera haleluya ariko zitere. Hari abantu burya Imana yahaye ingabire ya logique, ari biharuro ni uravuga haleluya rimwe, haleluya kabiri, gatatu, twitabira ntacyo, tera zitatu ntacyo, nta kibazo, turihangana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asante uko uziteye mbona uri gukubura inzira kubera hari inyishu. Amen. Amen. urafise impano yo kugrowinga up, ariko ugasanga hari utuntu tugomba nko gutevya, nko gutindisha, kandi tuvuye kuri environnement défavorable. Wakubuye. Amen. Kuko haleluya dutera siza amajwi, ni haleluya dutera zo mu mwuka. Ngo umudayimoni yagutegeye muri dushe, yari yaciye mu idirisha ry'inyuma, ukadirisha gatoya, acasuka, nabonye yasutse ibintu bimeze nk'amamobile. Murabona ziya mobile zo kuri station, bijya bimeze nk'amamobile binyerera. Ariko agiye kubikora asanga hariho inyishu. Indirimbo yanje Naikuigorogota igihe yabaga umukiza wanje, igihe cyacumu yatobekeranya mu rubavu rwiwe havamo amaraso. Indirimbo yanje nayikuigorogota igihe yabambwa umukiza wawe. Wihangane tugiye kurangiza. Claude tambuka, Claude tambuka, irukanga Claude, irukanga hagarara aho nyuma ya escalier. Ukuduga escalier uvuga ngo hariho inyishu, gushikushikire. Hari inyishu. Indirimbo yanje nayikuigorogota igihe yabaga umukiza wawe. Zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu.
Christine ngwino hano mama Christine rukanga tugiye kurangiza nta ngorane nyaruka mama zohora ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira kagero. Yes. Ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira kagero. Zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira kagero. hariho inyishu hariho inyishu hariho inyishu mama uri kuraje ya kabiri tambuka wewe nyaruka 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 iwanyu mu bijanye n'ingo bifise ikibazo n'abitwa ko babigiyemo bafise ikibazo ariko uyu mugoroba hariho inyishu hariho inyishu hariho inyishu nzohora ndirimbo y'urukundo Rukundo rwa Yesu rutagira kagero. uzi ko tubana hari ikintu numvise gifise intumbero ntarinzi tambuka imbere uko ibirata hari amajambo bakuvuze ko uri mu mwaka w'umunani banza uguma aho hasi wari mu mwaka w'umunani mu gice cya kabiri cyasa n'ikigomba guhera ugomba kuja muri dernier trimestre haca bintambara mu muryango zigaragara nk'izibaye nyinshi haca hazamwo umudamu aca atuma mu muryango bose bamera nk'abagukoresha ko amajambo yo kuvuma ariko ko wabaye mu Karumeli kuva winjira muri Karumeli hariho inyishu Yesu urigisha karinda kwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu urigisha kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe. bariya abantu babiri bicaranye inyuma harimo uwambaye ishati idasobetse mwebwe babiri mutambuke hano imbere kandi mwiruka 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 gutora inyishu mwiruka mwiruka ariko papa umudamu aragusize abadamu ba kino gihe bari shapu basigaye basigana muhagarara aho hantu ngo urugendo rwari imbere yanyu nta mahwa akirimo
hariho inyishu kandi vuba cyane muzotubwira amakuru mashasha kuko hariho inyishu urugendo rwize muzoze mutonda cyane muri Karumeli muzoze muza ntabwo muri abayemvite ni ukubera harimo inyishu ziwanyu n'igihe batabaza bashira kuri afishi muze muri benshi gusumba baje kuri afishi kubera hano hariho inyishu kweli kweli. mama munaga yaje madamu wawe yaje aho yo bari yoza n'isakoshi madamu munaga mumumbonera yaje Yaje karazi nguyu. ari uwafise isakoshi mama isakoshi ni varize nini cyane ntabwo ushobora kuyiterura gutyo yikorere Kweli kweli. uzogira urugendo rwiza Aragiye. Genda. Genda. Hallelujah. Hallelujah. Kweli kweli. ariko Aragiye. Mawazo ya amani wala si ya mabaya, kando ya maji ya utulivu niongoza, sitaogopa mabaya, wewe u pamoja nami. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. numvise ngo umwana wawe ni muzima mwana 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 wawe ni muzima umwana wawe ni muzima umwana wawe ni muzima Kweli kweli. bisigaye byose n'ibinyoma by'abadayimoni umwana wawe ni muzima ntabwo uzojana umwana agwaye nk'ugiye kwivuza Mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Minajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu niongoza, sitaogopa mabaya, wewe u pamoja nami. ntabwo uzorindira ko bakunoma kubera uri nome Amen. ibisigaye ni formalite gusa kubera uri nome kubera uri nome kubera uri nome ibizoza ni formalite kandi n'uzovyitega bizomuhitana kuko ni kubera uri nome uyu mumama ari hagati w'inzobe umukome azi ingo mama iruka tugire turangize mwihangane kubera n'inyishu tugomba kubwira abafilisitiya tugire tubaha inyishu
Umenipaka. Umenipaka mafuta kichwani kwangu, umenirehemu. Mu bigaragara wari wicaye ku ntebe ya plastike, ariko mu bitagaragara mu maso y'abantu ariko bigaragarira Imana iguhinduriye intebe. Amen. Kandi ntusubire kuhava, uze kuhava duheje gusenga, kuko hari ikintu cyariko kiraguhindurira intebe kandi umubabaro wari ukurembeje ngusinzira ntwari ugisinzira. Wari umaze iminsi ubwira Imana ngo mbega Mana nacumuye gushika ryari ndi muri bino bintu. Tale ose umufilisite yari amaze iminsi agucokora, ariko muri aya materaniro yo mu kwezi kwa gatandatu kumwe Imana umumarayika abwira Mariya ngo mu kwezi nk'uko burya Mariya yagendewe mu kwezi kwa gatandatu ni umumarayika yagendeye Mariya. Hallelujah. Ariko mwebwe mega kuno kwezi murakuzi ni ukwezi kukugendereko. En fait ni anniversaire y'ikintu cyose umugisha uzanana no kugendereko, kuko Mariya niwe wa mbere yagenderewe, iramubwira ngo mu gihe nk'iki. Ndabwira umuntu yateranye natwe ngo turi mu kwezi kwa gatandatu, mbwira mugenzi wawe ngo turi mu kwezi kwa gatandatu. Urafise ubwoba bw'iki kandi ukwezi ari kwa gatandatu? Tekatekas. Kandi ndagutahura kuko na Mariya ugira ngo avyumve, marayika yabanje kumubwira ngo ntutinye, kuko Mariya yaratinya gusama batabonanye n'umugabo, yabona divorce no kwirukanwa kubera ibintu yaramubwiye byari bigoye, ariko igituma byakunze hari mu kwezi kwa gatandatu. Aya masengesho ni mwayamenye, turi mu kwezi kwa gatandatu. Hari ibintu byageragejwe biranga kubera wasengeye mu kinyegera. Nukuri kijya cyumba cyubahwe. Amen. Hari n'ibyari gukunda kubera aho byari bizananye, ariko kijya cyumba cyubahwe. Uyu mudamu uyu Dorine ikijya cyumba ciwe n'Imana ni babiri gusa, nta wundi abari cyubahwe. Mama uri mu kwezi kwa gatandatu. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Ibyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Duhaguruke. Numvise mugenzi waje ashima, anyibutse imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha amaramasa. Numvise mugenzi wanjye ashima, numvise mugenzi wanjye ashima, anyibutsa imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha amaramasa. Kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha amaramasa. Kandi nanjye mfite icyo cyifuzo.
oya sinatamaramaza Andiwe. kandi nagafite icyo cyifuzo oya sinatamaramaza Andiwe. kandi nagafite icyo cyifuzo oya sinatamaramaza 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 Imana imuriye erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha 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 Imana imuriye erega sinakurekura Hallelujah! Pipatekas. uyu mugoroba tumenye ko ari se w'imigisha Kuko imparaka ziyahagira shakashaka ishakashaka hoya nyamasi kuko imparaka ziyahagira isa ishakashaka hoya nyamasi kuko imparaka ziyahagira ishakashaka ishakashaka hoya nyamasi ishakashaka hoya nyamasi ishakashaka hoya nyamasi niko umutima wacu kwifuza oya sinatamaramaza 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 Hallelujah! Hallelujah! Sinakurekura Erega sinakurekura 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 Sinakurekura
erega sinakurekura 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 erega sinakurekura dawidi abwira goliyati ati patrick abwira goliyati ati chanel abwira goliyati ati radi abwira goliyati ati ndavuga amazina nziza urashiramo nayijya peter abwira goliyati ati Olize abwira goliyati ati Joel abwira goliyati ati Eric abwira goliyati ati sinakurekura erega mana we erega sinakurekura 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 erega sinakurekura 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 erega sinakurekura 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 erega sinakurekura 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 erega sinakurekura ntabwo wofatana n'Imana ngo bikunde kufatana n'ibindi kuko ubwa irihagije. Ntabwo wofatana n'Imana hama ngo ibindi bikunde kuza kugufata kuko uba uri couvert par la présence de Dieu. Nico gituma iyo turirimba indirimbo mwumva ihishurirwa umubwire ngo sinakurekura kuko iyo uyifashe ivyitanga biragufata ibiva kwa satani bikakurekura kuko ntibishobora gufatira rimwe muri monde zibiri royaume de Dieu et royaume de ténèbres hagomba kubaho royaume imwe iba yafashe. Nico bita mu hormone ibyo bita les hormones antagonistes imwe iri kirakora iyindi nikora zirahererekana no mu isi y'umwuka bujya birahererekana iyo utayirekuye ibindi biburaho bigufata. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuribire erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha we namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuribire erega sinakurekura muduze ibiganza tugira tudeklare yes subiramo ngo mwami Yesu Amen yes ndumva Imana ya sishobora kubibaza ibintu biriko biraba umengo ni electricity umengo n'umuyaga nkuba uri kuragenda muri ivyo biganza filange la soteva la qui me dévore les raisons te faire subiramo ngo mwami Yesu Amen yes ndagufashe ndagufashe kugira ngo vya bindi biburaho bifata ifata ubusa ifata ubusa mu izina rya Yesu ya mwami Yesu Amen yes ndagufashe ndagufashe kugira ngo ubukene kugira ngo ubukene buburaho bufata buburaho bufata navaka yerebo nirangara masi zonke teva fata ubusa mu izina mwami Yesu Amen yes ndagufashe ndagufashe kugira ngo igisuzuguriro kugira ngo isuzuguriro kiburaho gifata kiburaho gifata nashandeka ve nirangara ayi fata ubusa mu izina rya Yesu ayi mana yuyu komeza kwiyuyora uranshyize mu nzira yo gukora ibyo ushaka kuba ariko utagufite nagufise urego karibu Yesu ese we ndetse wasa kugeza no mu rugo
ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba uru rugendo mfite rwo kujya mu ijuru umukristo yateguye kuja zabagezeyo zamuhimbaza n'ibishimo zanezezwa n'uko niwe waguze amaraso kandi umunsi zabagezeyo zamuhimbaza n'ibishimo zanezezwa n'uko niwe waguze amaraso kandi umunsi zabagezeyo n'ibishimo zanezezwa n'uko niwe waguze amaraso kandi umunsi Ibishimo banezezwayo zanezezwa n'uko niwe waguze amaraso kandi umunsi zabagezeyo bamuhimbaza ibishimo banezezwayo zanezezwa n'uko niwe waguze amaraso kandi umunsi zabagezeyo zamuhimbaza ibishimo banezezwa n'uko niwe waguze amaraso subiramo ngo mwami Yesu Mwami Yesu ndagushimiye kuko unyishuye nuko birabasha ya ndababwije ukuri turiko tuvuga ya majambo Dawidi yabwira Goliyati, kandi amajambo yabwiye Goliyati niyo yashitse kuri Goliyati. Twebwe ntitubwiye Imana ngo ishura, dushimye ko yishuye. Subiramo ngo ndagushimiye kunyishuye icyo ngusezeraniye nzogushima nzogukorera nzokubaha nzoca bugufi. Ndagushimiye ko ndagufashe, umuryango wanje uragufashe, finance yanje iragufashe, professionalisme yanje iragufashe, igihugu canje kiragufashe, ivyo wamvuze ko byose biragufashe. Ngiye kurindira kuko harageze. Turi mu kwa gatandatu ukwezi Mariya yagiriwemo ubuntu, niko kwezi ndagushimiyemo ko ngiye kugira ubuntu, kuko Mariya yahavuye yibaruka Yesu. Nanje igihe nk'iki Yesu wanje azovuka. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Ibi ndavyatuye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mugume muhagaze ndabatwara iminota 3 gusa. Ciye bugufi musi burongozi bwa ministeri ya Karumeli. Ariko ndatinya ico Imana yambwiye gukora. Aha naho twosigara turatunganya mbwa ndagikore. Imana yambwiye fasoni wanje arabizi, mvuye kubwiriza mu gitondo
numvise ijwi rimbwira ngo genda uruhuke kandi uruhukire mu gitanda. Nca ndagenda nibaza ko ashobora kuza asanze nasinziriye. Hari hagati ya saa 9 petetre naciye mvyuka ndikangura ndandika mu kajenda k'amabanga sanga ni hari nka shobora kuba ari hagati ya saa 9 na 33 gushika muri 38. Imana yambwiye ngo turi mu kwezi Mariya yagiriwe mu buntu, bisigura ngo turi mu kibanza ciza. Irambwira ngo nyuma y'amasengesho dutange ikimazi cishimwe cyuko yatwishuye. Kandi irambwira ngo ico kimazi tugikora gute? Tuza kugishira mu giseke nka acte prophétique y'ukuriha ikibanza Karumeli ikoreramwo ubu. Yambwiye hagati y'amezi tuza gusanga mu giseke, ariko sinda yavuga nibanga ryanje. Yambwiye ngo mbigire ibanga, ariko ndazi nayaja kunda mu giseke amezi azoriwa uko angana. Ni barangiza nzofotorera pasiteri ndamwereka igiharuro cyanditse. Mume igiseke. Ashobora kuba hari umuntu yaje atiteguye, wandike ku gapapuro ushire ki nimero yawe, ushire ko n'izina bashobora kugukontakta. Nukuvuga ko murarekure kuzana amahera, murarekure no kuzana agapapuro kingene muzoyishura. Ntiza hano Patrick, nzanira hano ndagitanga mpejeje. Urarekure kwandika agapapuro, urarekuriwe. Barashobora kuba hari mikashi, mu gapapuro urashirako izina n'inimero zawe. Turashobora gutanga imikashi kuko bishoboka ku buryo bashobora kugira transaction yihuta, ariko imikashi turayitanga nyuma banza wandike. Kandi nta ndi n'indirimbo turirimba, ntabwo mwimba ngo tuko turashitura, oya, nta n'indirimbo turirimba kubera ibiri tuje kubikora kubera babuze yo kuriha. Sinzi nabo bagejeje bari hano ntavyo nzi. Pasiteri Yombera Temo na Patrick barazi ko amabanga ya finance nta zero nzi. Niyo ntanze ishikanwa nanjye ndayitanga mu bandi, ku buryo mutiyumvira ngo baba bamamagaye ngo bantumira ngo nze kuyatoza. Niyo bantumye sinza, kuko jewe nabwiye Imana ngo nabijemo ntabishaka. Iyo ngiye nzogende wantumye ntitumye, kuko uyitumye yituma nabi. Nimuze rero hama dusubize microphone. Erega nta ndirimbo y'ugatanga amashaka dutanga, eka no kuzana gusa muhejeje hama dutange microphone. Ni kimenyetso cy'ikimazi cy'ishimwe cyukubwira Imana ngo mu kwezi kwa 6 ndisha ikibanza cy'igicaniro aho ntawundi. Uhoraho Mana Imana waremye isi n'ijuru, wuguruye atawuga. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda, aranyitayeho. Subiramo ngo imiyaga imiyagira buhoro buhoro, amajwi buhoro buhoro, nanjye ngashikama, amajwi mumanura abaririmbyi buhoro buhoro, kuko zikwarungiye ntacyo nzoba, neo kwamfumbatiye ndize ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda, aranyitayeho. ndagushimiye waremye isi n'ijuru. Ntacyo nzoba, Abwirwa n'umumarayika w'Imana ngo ugiriwe ubuntu. Umuntu wese yakoze muri kino giseke
agiriwe ubuntu n'Imana. Umuntu wese yashize muri kino giseke fukamye ahera hahera agiriwe ubuntu n'Imana. Ndagushimiye kubyumvise kandi kubikoze. Ndagushimiye ko iki kimazi kiduze nk'akotsi karungera ku ntebe yawe mu ijuru. Waragwaye kwa kize, warafise ideni kumwishuriye, warafise umutwaro kuwishuye, warasugerejwe kumwugururiye. Ndagushimiye kubikoze izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Finance wa finance ze wa Karumeli niba ari hano. Ntara wa finance muri Karumeli Nyaruki. Hagarara ngaha. Je déclare et je prophétise ko muri finance ya Karumeli agafu katazosubira gukama gushika Yesu agarutse. Ibi ndavyatuye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. So